Pentecostal Network Pennet Program Clear to Te Lalpai Swamingin Chibai Ule Tungkar Chunga Northeast India UPC Kohhran rawngbawlna chanchin thar thlirin nilawngai thlang u March ani somni pakhat ninga ni kha Northeast India UPC Kohhran thalai pol Pentecostal Youth Department PYD Day voisom ngana ania India marchak pum hwapa man ani heni hi Kohhran ni poimo ani awangin Kohhran office bookstall zirna inle Kohhran hun poimo dangte po kharvek ani aizol kho pui chunga PYD Day mangtu local tamjok chuan jingkara veng chung side drain 10 fai wantlang zun inle inthiarna ti fai bollo bom thar dale wantlang mun ma poimo 10 fai na anthoka chunlama thisen pe damlo le ompui tu te tana eitur semle belhwa passports le infui tharna na mang enge mojat anombok Thingtlang local tamjok chuan jingkara wantlang tana na tha thokin bul antana nilenga infiam na shangshang manga intihlim na bot sain tlaya deilom na roi an bot saya zanlama fellowship program siamin hlim takin hun an mang General PYD shwai tu ten heng huna te hian an manpui General PYD President Pastor H Lalropuya North Vanlai Phai Bial General PYD Secretary Evangelist JH Malsom Dongliana Chaltlang Bial General PYD Treasurer Pastor Silal Malsoma Khozol Bial Kumsang khazakwa somruk pakwa Khan Foreign Mission Division phalna angin Unit Chanin Northeast India Unit tia din ania Kumsang khazakwa somruk pakwa March ni somni pakhata Northeast India Unit Executive Board masaber chuan Pentecostal Youth Department in Pentecost thalai pol hi adinta a ti chuan March ni somni pakhat hi PYD chuan de atana mangin kumtin omni khamin manchin alonita ani Shwai tu masate General PYD President Reverend KL Nuna General PYD Secretary Treasurer Reverend K Satinvela Pentecostal Youth Department PYD hian kumpuan thupuyatan in taudel ti amang meka tundin huna hian Northeast India UPC huam chunga PYD member singni sangni somnga pariat anom meka twal chung Kohhran zanga somthum pathuma PYD hi din ani General Shwai tu te program ngai thak chunzomila General Secretary Reverend R Larin Sang chuan March ni somni Pathuma Barak District Nakzatila huna pastor thanmoi te chungkwa in pathian hne na lom thu soina an nei na hun man puin rawngbawlna anei General Missions Director Reverend R Lalhoya chuan March ni somni pani atanga ni somni pali chunga nei tur Bihar Missions Field Conference man puin rawngbawlna aneya North Mizoram District Missions Director Reverend Silal Thantlwangale Pastor Chotilaram nga Commissionary ten Antroy Ombok General Sunday School Director Reverend R Lightsing Puya chuan hun thar bial ten March ni somni pali pathiania phunchong biak in a bial huap Sunday School Seminar an bot saya resource persona tangin rawngbawlna anei General Missions Secretary Reverend V.L. Tuanga Sinatele General Sunday School Secretary Reverend R. Vanlal Oyede chuan Arunachal Missions Field Conference Manigong hunanei a hunan manpui bok ani District Shangshang rawngbawlna chanchin ngai thak chunzomila March ni som pakwa thole ni khan District Board voiza zasum kwa pangana in bel theibiak in sakni se tia alorel bo zuin lunglei District Superintendent Reverend R Laro sang chuan bel theibiak in saktur lungphum aphuma hemini vekhian zol pui pastor quarters sakthatna tur lungphum aphum ngalbok District Superintendent hi District Building and Property Board Chairman upa zawramdi naralte po in atel pui bok March ni somni pakhat ninga ni khan ro pui local PYD te chuan an local PYD din champha voisom ngana Golden Jubilee hlim takin anlom he Golden Jubilee a hian lungphun bial tu pastor R Laram hluna chuan ahonga Jubilee lomna inkhom nei chunjom ni in R lalom ki ma local PYD Vice President chuan inkhom akai shwai tu hlui choi moina nei ani bok chanhulama fellowship nei chunjom ni in tlailama Jubilee lomna roi kil ho ani he hun hi lunglei District PYD shwai tu te po in an manpui bok March ni somni pariata tangani somthum pakhat chung hian lunglei District PYD Conference voisom nga pakhat na chumwal thuam not playground na nei ani dona thupuyatan heta hi ka om Samuel a pakhat na bungthum changli chuman ani ang
He conference a hian Lunglei District Superintendent Reverend R. Larosanga, General PYD President Pastor H. Laropuya, Chimtupui District PYD President Evangelist Kohhran Thara, Lunglei District PYD President Evangelist F. Lalduoma, Lunglei District PYD Treasurer Evangelist K. Nunpuyale, Chair Lunbial to Pastor Jerry Lalmon Omaten Tuta Apuan Suana Anneyang. He in Kompuya Hian Bial Zai Paul Perukten Zain Rongbawlna Anneyanga, Local Zai Paul Sompaliten Zain Rongbawlna Anney Don Baka, Malzai Thiam Taktakte An Zai Bokang. March nisom ni pakwa zirtop nia rorel in khom nei ani anga, March nisom thum in rinia fellowship in hun man ani ang. March nisom pasari pathiani khan kumtina anlo ti thin angin, Howlong Bial PCD te chuan zau tuitlang lokala rally hlim takin an mang. He rally a hian Bial chung local paliatengin member chanem tak ankal khoma, Bial to Pastor R. Lasang zola chuan speaker ni in Ahman Puibok. He rally a hian inti siang na item di chang bangin nei ani a, apumpuya Howlong lamchuam thum local te chu pakhat na an ni. Howlong Bial PCD rally hi na kumsang ni somnia mol thram veng lai lokala nei ani ang. March nisom ni pakhat ni nga ni khan North East India PYD din champa PYD day ani angin, Aizawl East District chunga Bial le twal chung PYD te chuan ursun le hlotling takin an mangloma, twal chung anga mang anom lain, Bial hwa pa mang anom bok. Bial le twal chung chen khatwan wantlang tana thil thatina atan an man lain, Bial hwa pa inti hlimna hunatana mang anom boka, omni khama mang omin zan hun chawa mang anom bok ani. PYD day hi district PYD president Reverend R. Laltan ki machuan zong hun biala Ahman Puya, zong hun bial ti hian revival crusade mang chun zomin, Reverend R. Laltan ki mahi speaker a changhal ani. Evangelist C. Lalchuanga vice president chuan mual pui biala Ahman Puyin, Evangelist F. Malsom tuanga secretary chuan bongkon bial Ahman Pui. Khoru lian bial te chuan rem chan jok na awangin PYD day hi March nisom pariat thotan ni khan Khanpui playground na hlim takin an manga, heta hian item ti shang mangin inti hlim na hun an nei ani. Zana revival in khom nei chunjom ni in, heta hian mi pathumin tharau thianghlim baptisma dong tharin, mi parukten siam tharle na an changbok ani. Khoru liana hian tuna hian pastor mingchung nunga ralte chu bial to pastorin a ommek ani. Bazar Bial PYD te chuan March nisom ni pakhat PYD day kha Bial hwa pa mangin, Zan lama TB awareness campaign le fellowship te nein, Bial headquarters Bazar biak ina hun an manga, tin March nisom ni pani zirtop ni khan PYD day Pauline, Aizawl Civil Hospital a thisen pe in hun an mangbok. Zemabok Bial PYD te chuan PYD day Zinkara Cancer Hospital Zemaboka, damlo le a ompui tu te tan bong nu te, artui le cake te samin hun an manga. Tuiria local PYD te chuan day Paul hian khotlang ti faina an tho baka, bu fai bek lein mihar sa te hena an sema, Zemabok veng pui local PYD te chuan zan lama day Paulin, dangdai zan hun hlim omtak an manga, middle school veng PYD te po in fellowship in hun an mangbok ani. March nisom paruk inrid nia tanga pathiani zan thleng khan kholian kaushan te chuan an kumsom ngatlin golden jubilee le biak in thar hun na hun hlim takin an manga, Reverend Rosanga Colony District Superintendent le Reverend Vanel Filaramtiam District Treasurer ten an man pui. Jubilee lom na le biak in hon na hi inrin ni chuma dar som pakhat khan mangtanin, biak in pona hun toy man ani a, Bial to Pastor Robert Lalrin sanga chuan kai shwain, Ruat Big Ten Jubilee dar voice of nga vo in, Reverend Vanel Filaramtiam District Treasurer chuan Jubilee lungphun hon na ane hnu a, biak in hon na Reverend Rosanga Colony District Superintendent chuan ane thung ani. Hemizo hian biak in chunga in khom Bial to Pastor Robert Lalrin sang kai shwain nei chunjom ni in, Evangelist F. Lalnun tuanga Church Board Secretary hena tengin report ngai thaka ni baka, Reverend Rosanga Colony District Superintendent hena tengin pathian thucha ngai thak ani bok. Uparal kap thanga Church Board Chairman chuan lom thu soina nein, tlaya Jubilee lom na le biak in thar lom na atan kaushan hoten hlim takin ti sarwai an kil ho ani.
March ni som paruk inri ni zana Chanchin revival in khom man chun zomani a heta hian Reverend Vanel Felaram Tiam District Treasurer chuan pathian thu cha soina anei thung ani Kholian Kohhran ten an Kohhran kumsom ngatlin Golden Jubilee le biak in tharlomna an hmana hian Kholian bel to pastor lo ni to le Kholian Kohhran lo loi to te som anni angin mi enge mozatin antel puya pathian ni chuma khan pastor lal mangai oma parte le Reverend H Vanel Chanaten thu cha soin chonua Reverend VL niam tuanga le Reverend R lal thanjwala te hne na tengin pathian thu ngai thlakani a pathian ni zana Reverend C moi zwala le pastor larin puya khan puite hne na tengin pathian thu cha ngai thlakani bok tundin huna Kholiana member za som thum vela no mek ani Serchi bial Kohhran puibo sahin March ni som paruk inrin ni leng khan college vengbek ina seminar kam practical training hlotling taka nei ani he huna hian resource persona bial to pastor bilal engzawa chuman ni in evangelist sila nunsanga bial Kohhran pui treasurer in kai shwaya he huna hian serchi bial chunga charge board member chinte chukal vektura beise anni angin member enge muzatan kala hlok thak anti in tlaya ti sarwai hlim takin an kil ho ani seminar hi March ni somni pathum inrin ni khan Bethlehem bial Kohhran puibo sain rongbol tu te pualin hlotling taka nei ani boka resource persona Reverend Biak Sangzola district secretary chuman ni in bial chunga tongin charge board member chin an kal thahle ani March niriata tangani som chung khan zo mun bial mauchar lokala seminar kam revival crusade hlotling taka nei ani he huna hian Reverend R Lianzama district missions director chuan resource person le speaker a man ni in unau nu larin hlui hne na tengin pathian fakla ngai thlak thin ani he huna hian bial chunga tengin bial department sang shwai tu tele member enge mozat kal khomin hlok thak an ti hle ani crusade nei chung hian mi pani in bial to pastor bilal mingla da kuta sual ngai damna baptisma an changbok ani March ni som paruk inrin ni khan thingsul khia bial tungvel Kohhran loi evangelist LTH tuanga de chung kwa chuan pathian hne na lom thu soi choi moina nein Kohhran hoten hlim takin hun an mang speaker evangelist lel chuan moya zote thu thung phur ti tim man ni in unau nu le ni sangin zai rongbawlna anei thin ani choi moina hi March ni som paria thotan ni khan nei chunjom ni in thuthung rongbawlna nei ani a speaker evangelist lel chuan moya zote chuan baptism rongbawlna anei bok ani ramthar Kohhran po March ni som ni pali pathian ni hian pathian choi moina nei ani a speaker evangelist H larin fela an mang ani March ni som pasari pathian ni khan thram pui bial muthi a bial to pastor Reverend KVL mangai ki machuan mithar pani Kohhran aseng lut Aizawl East District Headquarters Kohhran Ramthun South Church Board Committee te buat sain March ni somni pakhat ni nga ni atanga inrin ni thleng khan no pang Sunday School te pualin lang camp an buat sai he huna hian speaker evangelist H lel mangaya chuman ni in pathian tharau thianghlim ompuina hnuaya hlim takin hun an manga lang camp follow up program hi pathian ni zan thleng hian an mang chunjom don ani District Headquarters Kohhran te hian no pangpol hian kumma salama po lang camp hi hlotling takin an lo buat sai to ani Aizawl East District Office Staff Welfare te chuan March ni somni ni lai ni khan District Superintendent room a kumsang ni som pako chunga shwai tu thar le hluiten charge in hlan na hun an mang he huni Reverend Rosanga Colony District Superintendent chuan kai shwain staff welfare thataka om chulom omti in impum khatna thlen tu ni zel turin fuina thu asoya Reverend Vanel Felaram Tiam District Treasurer chuan tongtai na ahman zo a charge in hlan na hun man ngal ani kumsang ni som pako chunga Aizawl East District Staff Welfare shwai tu thar de chu Chairman Uparo Daila Vazote Secretary Evangelist H.R. Larin Digale, Treasurer Unau H. Laltruam Loite ni in March ni sompali ni nga ni khan District Superintendent ka ishwain in thanna anlo nei to ani. Staff welfare hi kumsang ni khan din lo ni to in staff in pum khatna le Kohhran tha ti chaktura din ni in staff chunga chat ni thatni atan thale zungtam tak anlo seng to a tuna Pohyan District Superintendent Relief Fanatan cheng sangthum zanga an hlan bok ani. Kholian Kohhran te chuan March ni som paruka tanga ni som pasari chunga an Kohhran kumsom ngatlin Golden Jubilee le biak in thar honna lomna atan District Superintendent Relief Fanatan cheng sang ni an pe
heng ba ka hian Aizawl East District Staff Welfare te pu in Superintendent Relief Fund a hian cheng sangthum zanga merge ni somni ni lai ni khan an hlan bok Staff Welfare te hian kumma salama po Superintendent Relief Fund hi an lo hlan to thin ani Superintendent Relief Fund hi kaushan huang chung ba ka kaushan pon lama chanpui ngai tak te chanpuina atan hlan le thin an ni Aizawl East District try to the program Reverend Rosanga Colony District Superintendent Juan merge ni somni panhi atanga ni somni palichunga Tripura District LAD in Khompui dagai chera South Tripura muna anman meka telpuin inrin ni zan le pathian ni zan hian thu soi rongbawlna aneanga ruangman na angchuan thole nia Aizawl le tura beise ani Reverend Biak Sangzola District Secretary Chuan merge ni somni pathum inrin nia Bethlehem Bialten rongbol tu te pola Harmon Biak ina seminar anneya resource person a tangin pathiani thleng rongbawlna anei chhun zomang Reverend Vanel Philaram Tiam District Treasurer Chuan March ni somni pathum inrin ni hian salam biak in pui biak in sakthar tur lungphum na aneyanga salem huna hian pathiani hian missionary support zongin rongbawlna anei chhun zomang Reverend Arlian Zama District Missions Director le Evangelist Laramzava Missions Secretary te chuan Saitwal Bial le Keifang Biala Missionary Support zongin rongbawlna anneyang Mizoram UPC biak in din nam hasaber North Lungleng Kauchanten kumsom sari antlin na Platinum Jubilee anlom Dar somle zing dar somle achanve a Jubilee dar wak na nein upa dar chwai lova kumzami in dar votanin District Treasurer Reverend Kelal Dusangana dota Bial to Pastor Reverend Kemal Somtluangan dot lein chutiangin voi somsari wak ani a chumin huwa Platinum Jubilee pola holsak Jubilee Hall adung fit somthum le awang fit somni alian biak in marlam biak in bulami chu District Treasurer Reverend Kelal Dusangan honna nei lein upalian kunga building chairman ina kaishwaya hall honnu in hall lutin inkhom toy man le ani a upalal thomlianan inkhom kaishwain technical report upalian kunga na pe a hall saknan cheng noi nga sen ani thule tha za som nga sen ani thu report a pe a chairman som angin former general superintendent Reverend K Dar Sailavan thu toy soin Reverend K Dar Sailava chuan North Lungleng Kaushan Hotel pan amangai dante district meupu ina Platinum Jubilee alamhan ma a North Lungleng Kaushan ten Platinum anmang thei chu ro pui ati thule North East India UPC mel lungpoi mo ani thu asoya malsom tongtrai na in hall hon in khom achin ani Ni sompakwa March sang ni sompakwa Mizoram UPC biak in din na masaber North Lungleng Kaushan ten kumsom sari antlin Platinum Jubilee anlom second session biak in chung program Zingdar sompakhata tanin upalian mingthangan in khoma kaishwaya him takin pathian fakhla sa alamin pathian choimoina hun man ani North Lungleng PYD Jubilee Zaipol le Tlangnuam Bial PYD Zaipol ten Zai rongbawlna annei bok Upalal Champuya Souvenir Committee Chairman Chuan North Lungleng Kaushan chanchin toy soin unaw palal monoma souvenir editor chuan message le article ziak tu te souvenir hlan na hun amang boka hemizo hian adu apyang tan thu soi hun hongin ading chuak te an khatliam ema mi parukin lelpa zangai na ro puizia le North Lungleng Kaushan lo enkol tu te fakna thu an soi chuak tama Platinum Jubilee pola Kaushan lo chwa san tu te lelpa ram lo thlen ma ngeya Pentecostal Kaushan in puya kirle turin anin sombok Heminhu hian District Treasurer Reverend Kelal Dusangan rongbawlna nein khovel hearing tu te tana thaklel tura omlo thule ro puina le hausakna khovela rale mai tur umlova engkim nei tu lali swa nei apoimo thu asoi boka dar ni le mini somni panga atlang nuam bel tu pastor Reverend Kemal Somtluangan malsom tongtrai na in Jubilee lom in khom chhun program achin ani Jubilee Lom program hi zan thleng man ni in zana North Mizoram District Treasurer Reverend Kelal Dusangan rongbawlna nei le in Zandar Kobora Mizoram UPC biak indin hama saber North Lungleng te Platinum Jubilee anlom program chu antrin ta ani District Official Meeting Merge ni sompathum ni lai ni anei chuan North Mizoram District Pastor Sompali Anbial Thar Tur District Board in Arwahman chu induction nei hun tur Rahmanin anhuai mi ang hiam pastor induction nei ani ang Reverend Celian Chama Headquarters induction nei tu Reverend Laltluanga ni somthum pakhat thathum
sang ni som pokwa Sunday jing Reverend Silal Monpuya Kolasip Diang Kon induction nei tu Reverend Silal Ramwana ni som thum pakhat thathum sang ni som pokwa Sunday jing Reverend Kemal som tuanga vaireng te induction nei tu Reverend B Vanal Rata ni som thum pakhat thathum sang ni som pokwa Sunday jing Reverend Silal Ram thanga chaltlang induction nei tu Reverend Laltuanga ni som thum pakhat thathum sang ni som pokwa Sunday chun Reverend HF Malsoma Sumsui induction nei tu Reverend Silal Thantuanga ni som thum pakhat thathum sang ni som pokwa Sunday jing Pastor Lalruat ki mafan ai tlang nuam induction nei tu Reverend Chiarpuya ni som thum pakhat thathum sang ni som pokwa Sunday jing Pastor H Zabiaka Kangmun induction nei tu Pastor P Vanal Fela ni som thum pakhat thathum sang ni som pokwa Sunday jing Reverend R Lalmangaya Maubok induction nei tu Reverend Laltuanga ni som thum pakhat thathum sang ni som pokwa Sunday jing Pastor Ramthanga Kolni Cholmun induction nei tu Reverend Silal Tlanchoa ni som thum pakhat thathum sang ni som pokwa jing Pastor Vanal Rata Mamit induction nei tu Reverend Kelal Dusanga ni som thum pakhat thathum sang ni som pokwa Sunday jing Pastor PC Laltlanki ma konpui induction nei tu Reverend Lalramza Vasailo ni som thum pakhat thathum sang ni som pokwa Sunday jing Reverend K Vanal Dika Sialsuk induction nei tu Reverend Silal Thantuanga ni som thum pakhat thathum sang ni som pokwa Sunday jing Pastor H Larinpuya Bukpui induction nei tu Reverend Chiarpuya ni som ni pasari thathum sang ni som pokwa Nilaizan Pastor R Thanglura Dampareng Pui induction nei tu Reverend Kelal Dusanga ni som ni pasari thathum sang ni som pokwa Nilaizan North Mizoram District Huam Chunga Pastor Bial Somni Pariata Nu Paul Ladies Auxiliary Department Chuan March ni som panga atanga ni som pasari Chung Khan Bial Conference Arwala Mangin March ni som pasari Zan Khan Anjiak Bial LAD Conference District LAD Shwai 2 District LAD President Unaw nu UPC Laro Moi Bible Women Chuan Headquarters Bial Conference Voice of Ngana Golden Jubilee Conference Manpuin Golden Jubilee Lungphum Ahonga District LAD Secretary Unaw nu Laldong Lianile District LAD Treasurer Unaw nu Kelal Roki Miten Konpui Bial LAD Conference Voice of Ngana Golden Jubilee Conference and Manpui Bok Conference Golden Jubilee Hire Ek Bial LAD Tepo in Mangin Bial to Pastor P Vanal Filan Ahmanpuya Chanchin Chiat Thechina Kolasi Venglai Bial LAD Tepo in Bial LAD Conference Voice of Ngana Mangin Ursun Takin Alom na hun an mga Bial Shwai to Luite in Som Komin rawngbawlna Annei Sialsuk Bial LAD Tepo in and Bial LAD din ni atanga Voice of Ngana March ni somni patni atanga ni somni pali khan Bial LAD Conference anlo mangto bok Bial LAD Conference March ni som panga atanga som pasari sang ni som pakuchunga nei de hian zirtop jana conference tanin atuk inrin ni nilengin kum sang ni som pakuchunga Bial hwapa rawngbawlna dan tur ngai twana an nei baka District LAD Conference le General LAD Conference agenda tur te chhop chhuakin rorel na tuang takin an nei Tlang nuam Bial PYD te chuan Bial PYD bosain March nikwa inrin ni khan tlang nuam kaushana tharau lam retreat nein resource person atan Reverend Kemal som tuanga anroi retreat in khom hi unaw pa kela remoile unaw pa len mon omaten kai shwain Bial chung kaushan changchanga changa thalai shwai tukal khomten soi ho na hun thatak nein an hlok pui hle a retreat hinilenga hun man ani baka zan lama chunzom ani bok March ni som pasari Pathiani Khan Reng Dil Bial to Pastor Silal Thlenglia chuan Abial chunga New Eden kaushana rongbol tu te rongbawlna kaltangin mithar pasari kaushana asengluta naw pahni ahlan bok Bial to Pastor Fe chhuak hi unaw palal ompuya Reng Dil PYD Assistant Secretary in Atoy Om ani Ole khatizong khatun tumatana North East India UPC kaushan rongbawlna chanchin thar kan thlir le ngai thak haule theite ni e